Mladi iz kvarta u centru grada preko puta gradske kotlarnice pokrenuli su akciju na uređenju igrališta. To je drugi pozitivan primjer u našem gradu dobre organizacije mladih na uređenju prostora na kome u ljetnjem periodu provode veći dio slobodnog vremena. Mladi iz kvarta koji se nalazi preko puta gradske kotlarnice došli su na ideju da urede prostor gdje provode najveći dio slobodnog vremena. Organizovali su radnu akciju kako bi uredili igralište, košarkaški teren, dječji teren i prilazne staze. Mi smo pokrenuli ovu ideju da uljepšamo naš kraj ovdje. Većina je izašla u susret nama iz opštine ljudi koji su nam pomogli u financiranju farbi za ove grafite. Pokrenuli smo sad akciju uređivanja ovog ovdje dijela, to je da se postave klupe. Apelujem na sve ljude koji su u mogućnosti da nam pomognu jer da prisustvuju našoj akciji koja mislim da je za ovaj grad mnogo dobra. Apelujem na drugove naše braću da svojim krajevima pokrenu ove akcije, jer vidi se da je izvodljivo i da prelijepo stvarno ovi grafiti koji se rade i sve ovo za naš kraj. Da li ste svi iz ovih okolnih zgrada? Pa jesmo, svi smo iz ovog našeg kvarta, svi smo kao jedna familija, kao što piše ovdje, ko braća smo svi, to nas i drži i u ovoj akciji održava, što smo pokrenuli sve ovdje. Šta još sve treba da uradite? Pa treba ovdje iz ovog koša da se odradi igralište za naše mlađe. To ćemo vidjeti sad, u dogovoru smo s opštinom to da uradimo i nadamo se da će to u najskorije vrijeme biti urađeno. Pomoć oko uređenja igrališta pružaju i građani. Ovo je druga akcija koja je pozitivan primjer u ovom gradu. Prošle godine je naselje Kupusište radilo ozelenjavanje njihovog stambenog kompleksa. Evo ove godine to rade mladi u centru grada, uređuju igralište. Pozvao bi sve druge stambene komplekse koji imaju ovakva igrališta koja su neuređena, kojih ima u ovom gradu, da slijede ova dva pozitivna primjera. Naravno, to će svi podržati zato što je to pozitivan primjer i za širu društvenu zajednicu i opština Pljevlja i Zelenilo i evo u ovom slučaju i nevladine organizacije. Zajedničkim akcijama sve se može, kažu vrijedni stanari ovog kvarta i poručuju svima koji imaju bilo kakav prostor gdje mogu provoditi slobodno vrijeme da ga urede.